Vha khamphani ya Eskom vha ri luta lwa vhuna lwa khou mudagasi lu khou ḓo bvela phanḓa u swika madautsha. Ubva henefho hu ḓo thoma luta lwa vhuvhili u swika nga iri ya vhutanu nga matsheloni nga ḽavhuraru. Vho dovha hafhu vha sumbedzisa uri luta lwa vhuraru lwone lu ḓo takutshedza nga iri ya vhuna nga masiari u swika madautsha a ḽavhuraru, nahone zwenezwo zwi ḓo dovholosa hafu nga ḽavhuṋa. Vha Eskom vha ri tshiṱitshi tsha u bveledza mudagasi tsha vhuna a tshi athu luga u bva tshi tsha tshinyala tsha awara dza 24 dzo fhiraho. Stage 4 load shedding will continue to be implemented until midnight. Thereafter, stage 2 load shedding will be implemented until 5 a.m. That's Wednesday morning. Between 5 a.m. on Wednesday and 4 p.m. on Wednesday, there will be no load shedding. Vhadivhi vha ri khou wa mudagasi hu nga thivhelwa, nahone zwa khou wa mudagasi zwi fanela u tou vha hone arali hu tshi khou lugiswa zwitshititshini hu si nga murahu musi ho thoma ha lindelwa hu tshi tshinyala zwiṅwe. Eskom themselves, they cannot guarantee us that they have got measures in place to stop the total collapse of the grid, but that is inevitable for as long as the leadership and particularly the board acts in the manner that it is acting. Vhadivhi vho itela khuwelelo bodo ntswa ya Eskom uri vha dzhiele vhukando vhalanguli vha Eskom vhane vha khou ri ndi vhone vho kundelwaho vhukuma nga mushumo wavho.